Bro, Bwana Emmanuel mukomere cyane. ukomere Claude. Nta bya introduction nkoze, nta byo gusuhuza, nta byo kubaza abantu ibiki, ngewe mise ninjira mu makuru. Reka dute twihuta cyane ahubwo. Kare hari ikiganiro nakoze kigaragaza ko ingabo za Tanzania zishobora kuza ku mirongo y'urugamba, kandi byari byanavuzwe no mu minsi yashize yuko izi ngabo za Tanzania zishobora kuza, ariko nabonye hari abantu batabyemera ati izo ngabo za Tanzania muvuga ntazo, nta niziteganyijwe kuza, hatayo makuru ntayo muri kuyakura he. Ngira ngo hari n'umuntu wanyandikiye ati Claude rwose kuri iyi nkuru ya Tanzania ho ndi kudabutinga, ati ngo mfite indi sura sinyereka ko nta ngabo za Tanzania zaje, ngo nta niziteganya kuza, atayo nta makuru mfite. Ngira ngo nari nakoze ikiganiro kirimo nk'ingingo enye, ariko iyo ya Tanzania niyo tutumvikanyeho. Ubwo rero ngira ngo nawe ufite amakuru menshi cyane. Izi ngabo za Tanzania zirahari, ntizihari, zigomba kuza, ntizigomba kuza, kuko nawe ndabizi aya makuru we yafite. Icyambere kereka nkubwize ukuri, Tanzania itandukanye n'u Burundi muri diplomasi yayo. Bivuga ngo Tanzania ikora ikintu cyitwa ibanga. Icyo nkwijeje cyo nuko Tanzania igomba kujya ku murongo w'urugamba, kuko ni ibintu basinyanye hagati ya Tanzania na Kinshasa ku masezerano y'uko Tanzania izatanga ingabo zirwanira mu mazi zikaba zafasha Abarundi, FDLR, Wazalendo, Ababiligi kuko nibo batanga ibikoresho, na South Africa aribyo kibafasha kugira ngo bisuganye, kugira ngo babe bakura muri biriya bice M23. Uwo rero guhaririza, reka mbaze nguhe ingero mbere y'ibindi byose. Uribuka yuko ingabo za EAC zikora inama zikemeza yuko zigomba kujya guhagarara hagati ya M23 na Kinshasa. Icyo gihe Perezida Ndayishimiye niwe wari uyoboye EAC. Uribuka yuko Gikwete yateze indege akajya kubonana mu buryo bw'ibanga na Museveni, yaragiye kumubwira yuko bakeneye inzira yo kwinjiza ibikoresho kugira ngo bigere muri Congo mu gihe cya SADC. Icyo gihe rero nibwo byagenze gutyo, Museveni arabangira. Amaze kubangira, Gikwete arobinga na MONUSCO, byitwa ibikoresho bya MONUSCO. Noneho kuko ibikoresho bya Loni ari ndakumirwa, nibyo byinjiye biraza bica mu Rwanda, biragenda birambuka bijya ku mirongo y'urugamba, Abatanzania barabikoresha. Ntabwo twigeze tubona Umutanzania wigeze uca mu Rwanda agiye muri Congo. Twumvise bari mu mirongo y'urugamba barwana, kandi bo barwanye mu buryo bwa SADC. Kandi muri EAC bavuze ko yuko Tanzania nta ngabo ifite, bazakoresha ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bwa MONUSCO. Icyo rero ni ikigaragaza uburyarya bw'abasirikare b'Abatanzania cyangwa se diplomasi ya Tanzania. Ubu rero uguhakanira nategereze, gusa ikiriho nuko bazarwana bambaye imyenda ya FRDC. Tubahaye ikaze mu kigo Infinity Tech Solution, ndi twagize Albert. Mu kigo cya Infinity Tech Solution tubafitiye systeme nyinshi cyane zitandukanye. Uyu munsi wa none product ngiye kubabwira ni product nziza cyane tubafitiye, imaze guhindura ubuzima bwa business nyinshi cyane ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda. Ndagira ngo mbwire abantu bose bakora business zigendanye n'amabare, restaurant, ama coffee shop, amahoteli, inganda, abo ngabo bose twabazaniye solution. Iyi system igendera n'ubundi ku bintu bigendanye na internal security control, ubwo igendera kuri role and permission nk'umubosi cyangwa se ndi manager, aho mpita mbona imibare ku munsi y'amafaranga, nkabona uko bimeze, nkabona amatoto orders, nkabona expense, nkabona profit yanjye ntiriwe ntambakambira mu bintu byo gushaka ibintu bigendanye n'ibitabo. Niba uri nk'umuseriveri ugomba kuza ahangaha ukabona menu yawe, ukaba wakora, ukaba watanga amaoda, ukaba wareba ibintu byose wakoze, byarangiye, bitararangira. Niba dushaka nka raporo yo guhera ku itariki nini kugera kuri iyi nini, za expense report turazibona, profit and loss account turazibona, za income statement. Niba uzi yuko umunsi ku munsi wirwa udiringana n'ibintu bigendanye na inventory management, biri gutaka ibihombo, biri gutaka abantu baguhombya, iki ni igisubizo rero twazanye kuri market. Mu Rwanda dufite abakiriya batari bakeya nkuko niremaze kubivuga, bari gukoresha iyi system. Nkuko bari babisabye Abarundi, ariko Abarundi bakabyanga, nabo rero bashobora kuba babikora muri ubwo buryo,
ariko abatanzaniya bamaze gusinya amasezerano rwose kwa Tshisekedi. Amasezerano barayasinye ariko wenda imbere ku mirongo y'urugamba ntago barahagera. Wenda umubare mwinshi nturahagera ariko bavuga yuko advance zahageze. Nk'urugero aho baba bararwaniye, ahantu baba bararwaniye bimaze n'iminsi uko igihe M23 yarekuraga bwa mbere Makobora barashwe n'abatanzaniya b'amarine. isubira inyuma kuko abo barwanaga nabo bari bamaze kuba intelligence yabo bari bamaze kuvuga bati abo bantu turwana ntago ari abari basanzwe, kuko bari bamaze kumenya uko abarundi batera, bamaze kumenya ari reka dusubira inyuma turebe abo bantu baduteye abaribo. Nibwo intelligence yaje kumenya yuko harimo ingabo z'abatanzaniya nke ariko zabagize ate zabarasheho. nyuma yaho bahise bagaruka Makobora barayisubiza, bahise baza barayisubiza. ubwo twavuga ko mu kuza bayisubiza se bari bazanye andi mayeri mashya n'ubundi buryo bukomeye bwagamburuje abanyatanzaniya, kuko urumva ubwa mbere bari bagezemo ariko bavayo kuko bari kuraswa n'ayo mato y'abatanzaniya. uwo kavuga yuko intelligence mu 23 yamenye ko bari kuraswa n'abatanzaniya basubira inyuma kugira bazane izindi mbaraga zihangana nabo, kandi twabonye ko basubiye muri Makobora. noneho utaragena kurumenye yuko amaze gusubira inyuma aribwo twabonye ubwato bwa M23 muri Tanganyika. Twavuga ko ari amato M23 mu kuyazana ari amato ari muri Tanganyika yabitewe no kumenya yuko abatanzaniya nabo bayazanye cyane rwose. Ariko se abarundi bo ntibayafite, kuki batayazanira abarundi bari basanzwe banahangana? Uriya nagira nkubwire ikintu kimwe, abarundi muri East African igihugu gifite experience yo kurwanira mu mazi kandi gifite na tere kigiramo ni igihugu cya Tanzania na Kenya, kuko nibo bafite ahantu hanini mu mazi barwanira. Bivuga ngo rero Uburundi ntaho bafite barwanira cyangwa ngo bigire kuba barwanira mu mazi, ariko Tanzania ifite ikibuga. Bakavuga rero ko Tanzania yo na Kenya muri EAC ari byo bihugu bishobora kuba byarwanira mu mazi neza mu buryo buri strategique. Bivuga ngo rero bariye babazanye nka expert zije kurwana muri marine. Kandi koko umuntu afite imbaraga muri kiriya kiyaga cya Tanganyika yakubangamira cyane muri kiriya kibaya cya Tanganyika cyane rwose, dore ko ari nawe mu 23 iri kwerekeza cyane rwose. ubwo rero ngira ngo utanze amakuru yawe, hari ayo twagiye dutanga, ubwo twagira dusubiza abantu bamwe bagiye batwandikira bavuga yuko rwose nta ngabo za Tanzania zihari, nta n'iziteganya kuza. Najye nkavuga nti wenda zishobora kuba zitaraza, ariko amasezerano yarasinywe hagati y'ibihugu byombi ziteganyijwe kuza. Reka dute twigira ku yindi ngingo. Abarundi ko bakomeje kongera ingabo, none ukabona ko bari kwibanda Bibogobogo na point 0. Kuki bari kwibanda cyane Bibogobogo na point 0 kuri iyi nshuro? Wowe urabona ari izihe mpamvu? Bibogobogo hajya iri hehera? Bibogobogo iri ruguru ya Baraka, ariko ukomeje uva Bibogobogo ushobora kugera za Minembwe, ari naho ushobora kugera za point 0. No kuvuga ngo rero impamvu abarundi baraho ni ya ideology yabo y'amoko. Kubera iki? Mu Minembwe niho hantu aka kanya hasa nk'ahantu hatuwe n'abantu benshi. Kuvuga ngo rero igitero batera kivuye Burundi kikajya kwica mu Minembwe, bakoreza drone, bakoreza imbunda, bakarasa, bo intego yabo irabibagizeho yo kuba bakica abaturage b'abatutsi bagasakuza. Bivuze ngo rero nta handi hantu bafite cyangwa bamenera babonera ubundi buryo bwo kuba barwana, ni iriya nzira bagize bate basigaranye. Kubera iki? Ndemera ko aho ngaho mu Minembwe M23 ntiragera, ndumva hari yarahageze iri kumwe na Twirwaneho. Yego rwose mpamaze n'igihe bahafashe n'ibice birimo za Rugezi, za Nkuku, ni byinshi barahari. Bahamaze igihe kuva bafata Bukavu, bagafata za Kamanyora, za Gatogota. Bagize gutya bakora conjonction rwose, bashaka amayira bihuza na Twirwaneho. Bariyo ngira ngo ugeze wumva witwa Colonel Gakufi rwose wakoranaga na General Semata. Musibye ko Gakufi bashobora kuba barahamukuye haraje undi, ariko barahari bamaze n'igihe.
okay nimba bahari rero byanga byakunda niho bashaka kuba bareba rega nabo barebana bari strategique ku byo bahafata bikaba byaborohereza ku rugamba nabo barebana bari strategique ku byo bashobora kuba bahatera bahafashe bikaba byaborohereza kuba bakongera bagatera basubize mu 23 inyuma bitewe na strategy y'icyo bashaka kurwanira no kuba bahagera ushobora gusanga impamvu yaho ngaho bari kurwanira tere kugira ngo babone point strategique yo kuba bakisubiza ibyo bice baba barafashe. Ubundi nicyo kigaragara bari kurwanira tere kuko bya bice by'iminembwe ni ingenzi bifite connection ushobora kugera muri Mwenga bifite connection ushobora kugera muri Uvira ni ibice byari binabafitiye akamaro hariyo naho bacukuraga amabuye y'agaciro ngo barashaka kuhisubiza. Nabonye na FARDC yahohereje abandi basirikare bo muri Hibu Special Force urumva ko ariko reka turebe na Uvira barayipanga ukabona ko na Tanzania nko kubivuga ishaka kubizamo. Hano urabona intare za Sarangwe zizabasha gucunga biriya bice ziheruka gufata mu gihe hakomeza kuzamo n'izindi ngabo. Baba none turareba ugasanga amakenga batari wa traininga uko bongera ingabo n'amakenga ari wa traininga kandi buriya harwana umubare hakarwana ibikoresho hakarwana na intelligence hakarwana na strategy kaza nyuma makenga so ashaka ko yicaye adafite training ziro zisohora abandi rwose nta kibazo mu Venezuela kuko babonye ko kugira ngo bafate Buvira bavuye za Bukavu uzi ko habanje ku graduatinga abasirikare 2,000 nimba ari 10,000 nimba ari 1000 bingahe nimba ari 9 byatanze umusada kandi nabo yari ya training bivuga ngo rero byo byose n'amakenga nawe ntasinziriye ariho ara traininga. Twigire ku yindi ngingo ku makuru agezweho Colonel Nanga na General Sultan Makenga n'abandi bayobozi ba Alliance Fleuve Congo hari kuwa mbere bagiranye ibiganiro n'abayobozi batandukanye ba Alliance Fleuve Congo baturutse Rubero baturutse Rucuru baturutse Masisi n'agace gato ka Walikale aba barwanyi bagenzura ariko Colonel Nanga yahishuye ko noneho Kabila ubu ngubu yagarutse Igoma ari Igoma kubgawe ubona Kabila ari gukora ikigoma Kabila ari gupangira ikigoma. Buriya rero kuvuga Kabila ukamutandukanya na Nanga Kabila Prince Kabila cyangwa Kabila Prince Nanga ni bamwe. Reka mbanze nguhe uburyo nge mbibonamo cyangwa mbyumvamo. Uribuka ko umuntu watanze umwanya wo muri Seni kugira ngo abe amatora ya Tshisekedi ubwo yiyamamazanyaga na ba Martin Fayulu yiyamamazaga na ba Katumbi yiyamamazaga na bande igihe habaga ihererekanya rishingiye ku mahoro hagati ya Perezida Kabila na Tshisekedi umuntu wari ushinzwe amatora yari Nanga. Uzi yuko ubuyobozi bumaze kutorwa ya masezerano bari baragiranye hagati ya Tshisekedi na Kabila bitubahirijwe. Ibyo rero byagombaga kwafectinga byanga byakunda Kabila bikanafectinga nde uriya Nanga kuko yari asigaye atacyumvikana nande na Tshisekedi. Banavuga yuko Nanga ari Kabila amugira inama yo kuba yatoroka akajya gufasha Alliance Fleuve Congo akajya kuba yagirana amasezerano na M23 kugira ngo bagire icyo barwanira. Uribuka ko M23 yarwanye ifite ingamba yo kuvuga ati bene wacu barapfa barishwa tubarwanira Nord Kivu na Sud Kivu kugira ngo duprotege ubutaka bwacu twavukiyemo ndetse tubutwa n'amateka yacu tubutwa n'uburenganzira bwacu dukora muri kino gihugu. Aho bamaze gusinyira muri Kenya bagasinyamya amasezerano bakihuza na Fleuve uzi yuko intandaro y'isi hinduka bavuga ati twe tuzarwana kugeza Kinshasa kugeza dukuyeho nde Tshisekedi. Bivuga ngo rero ibyo ari byo byose Kabila ashobora kuba ari kumwe na Alliance Fleuve cyangwa ashobora kuba ari muri Fleuve kuko kuba arimo M23 yagira imbaraga zikomeye cyane kuko n'umuntu wabaye perezida n'umuntu ufite connection n'umuntu wabaye umusirikare n'umuntu ufite ijambo niyo atarigira muri East African ariko muri East African nzi ko yarigira ariko nzi ko no hanze Burayi yarigira ku bihugu bindi bikomeye. Bivuga ngo rero Kabila kuba yaraje icyo badekaraye no kuvuga ngo ni umuntu ukunzwe n'abaturage benshi muri Congo. Kabila yaje urumva urugamba rwaborohera cyane aramutaje kandi ko ngo Kabila ngo yaje nuko agiye kuvuga nuko agiye gukora nuko agiye kwigaragaza. Ubwo rero bivuze ngo M23 rwose niyo tsinzi ya mbere ifite. Mu kunoza neza ibyo ukora ukeneye ikoranabuhanga mu kigo Infinity Tech Solution twiteguye kubaha ibisubizo byose mukeneye bijyanye n'ikoranabuhanga mu kazi kanyu.
tubakorera systeme za software zitandukanye bitewe n'akazi kanyu, ibigo by'amashuri, gucunga amakoperative, imishinga y'ubwubatsi, ibigo by'ubucuruzi, imiryango itegamiye kuri leta, POS kuri bare, resto na coffee shop n'andi mazu y'ubucuruzi. Sigaho guhora utaka ibihombo, egera Infinity Tech Solution igushyirira ibyawe ku murongo. Hamagara 0785 030 772. Wanasura website yawe ya infinitytech.rw. Ni irihe cyangwa se urabona ni irihe sano iri hagati ya Alliance Fleuve Congo ya Corneille Nangaa na Sovole Congo ya Kabila, ko nabonye byose bishingirwa i Nairobi, kubwa ubona ari irihe sano byaba bifitanye? Ni bamwe, ni nkuko wabara umukatechiste, plutôt nkuko wabara umukresomatike ukavuga n'umureje wo muri katolike, bose ni bamwe. Niba ari bamwe kuki batakoreye hamwe muri Alliance Fleuve Congo Kabila gushinga Sovole Congo, izi strategy zurazisobanura ute? Bajishaga amahanga. Icyambere umenye ko habanje kuba ikintu cyo kwikanga, bitwa ba Martin Fayulu baravuga, bitwa babacuranzi bakomeye ba Koffi Olomide baravuga ku kintu cyitwa balkanisation, babanza kuyirwanya kandi barayirwanya. Ibyo byose bari gukora erega ino ntambara bari mu twetsi iri kurwanya n'ibyo bya Kabila bari kurwanyira byarasiwe kandi Kisegede bikizeho umukono. Ikintu cya balkanisation bishoboka rero kuba basinyana na Fleuve Congo ni wenda bagafata aho bavuka, M23 igafata ivuka, ugasanga habayeho eta ini. Uvuze ikintu gikomeye, Kisegede yasize umukono kuri balkanisation cyane rwose. None cyari amasezerano M23 ujyana balkanisation. Ahubwo se ntibana no ku maradiyo y'ama-BBC ntibashakuje n'ibiki byose bakanigaragambya ngo no balkanisation, no balkanisation. None si ikintu M23 ijyana mu biganiro bivuga ati ari byo twemeranije twasinyanye n'ibi, hari ibyo Kisegede yari yarabemereye. Ngira ngo ibyo baba barasinyanye M23 yerekana ni uguhera kuri SD Goma, ayo n'amasezerano ntiyubahirijwe, CNDP ntiyubahirijwe, ndetse na nyuma yaho ntiyubahirijwe ngira ngo nayo. Oya, na balkanisation ayirimo. Nabonye Noro Kivu, Sud Kivu bizaba pays, za Katanga bikaba pays, hajya bakasumbi niba bakiri za Katanga. Ahubwo ngira ngo yaba ari federalism ahari. Ni federalism. Ni cyane rwose. Ko numva bitorose. Harimo ikarita, harimo federalism rero yabiteye ite ko tubona umutwe wa M23 ari nawo watanye ugizwe n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakomoka muri Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru, nyuma yaho tugatangira kubonamo ba Corneille Nangaa baturuka muri Chopo harya se yavuka. Nyuma yaho tukabona aba ba Kabila bose nabona bo muri Katanga, mu cyahoze ari Katanga nubwo basigaye intara ya Tanganyika. Ubwo hano strategy zirimo muri iyo federalism zaba ari izihe? Nukugabana buri wese naho akomoka, M23 igizwe n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ubwo bakagera Etat Federale yabo ya Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, Corneille Nangaa nawe iyo za Chopo, Kabila nawe iyo za Katanga n'ahandi, bimeze gute? Ukuvuga ngo M23 yagize imana itabaho, kugira ngo urabona ko iyo yarwanaga uburenganzira bwabo ndetse butanumvwa rimwe bavuga ngo n'abanyarwanda, ngo n'abaki n'ibiki byose, ariko aho Nangaa yabahaye ijambo babwira ko ari abaturage b'abakongomani, ari abakongomani. Ubwo rero kuba Nangaa yaraturutse hariya akaba ari kumwe na ba Makenga na Kabila kabaje bemera yuko aba M23 ari abakongomani baburana uburenganzira bwabo bahejwe, M23 yo yahise igira amahirwe. Bivuga ngo niyo mpamvu Kisegede yangaga ibiganiro mbere, ariko ubu ngubu byagiye kuba atari uko M23 bisabwe nako bisabye, ahubwo niwe waciye mu bihugu bikomeye ati reka tubabeho ubuhuza twumvikane twumve icyo bakeneye tukibahe, nuko yari asumbirijwe. Ibyo rero mbibona ko n'ibintu byanarangiye ubu ntabwo bakirwana bavuga ngo n'abanyarwanda, ahubwo niyo M23 irwana kandi supportingwa na ba Kabila na ba Nangaa. Usibye nabo ngabo uzi ko hari inama yigeze kuba, sinzi nimba yarabereye muri South Africa, nimba yarabereye mu kihe gihugu, yahuje abantu bari bakomeye bafite amashyaka hariya kwa ba Kabila ari we wabatumiye. Yego. Usibye ntuzi utaritabiriye Fayulu na Katumba, ariko abandi bari bahari. Ibyo rero bishobora kuba byatuma Kongo rwose
kugira ngo ugire umutekano utuje nuko yakigenga, parti zimwe zikigenga ikaba Etat federale, bakayita Etat federale. nabonye ari nabyo Alliance Fleuve Congo ipropoza mu biganiro. Ariko se wenda dusoreze kuri uyu mutwe, uravuga iki ku mutwe wa CRP ya Thomas Lubanga nawe uri kurwanira muri Ituri, nawe ufata ibice ubyirukanamo ingabo za leta vuba bafasha agace ka Bule? Ariko uyu mutwe nawo aba expert bawe bavuze ko ufitanye imikoranire na Alliance Fleuve Congo M23 ndetse na Thomas Lubanga avuga ko ashigikira intego za M23. Yumva n'impamvu barwanira uyu mutwe, uvugwaho ko ushobora kubufashwa na Uganda ariko ukagira n'imikoranire na M23, ariko ukaba uri kurwanira muri Ituri. Muri Ituri siho harimo ligne, sinarimo regime y'abahima. Yego. Urumva se byabura? Twavuga ko uburenganzira kuko ibyabaye kuri M23 nabyo bishobora kuba byababaho. Twavuga ko baba bafitanye imikoranire na M23, uyu mutwe ugatangiza ibitero muri Ituri ariko babiziranyeho. Bashobora kubikora nk'uko bihuje na Gumini natwe irwanaho Prito. Cyane rwose. Kuko twabonye muri Alliance Fleuve Congo ishingwa, Colonel Nanga na Bertrand Bisimwa bavuga ko bakorana muri iri huriro ryabo riri imitwe myinshi ya politike n'iyitwaje intwaro. Ahubwo se sinubari n'umujenerali nawe wigeze kwiyomora kwa Kisekedi, nawe ufite ahandi hantu yateye. Ni muri za Copo. Muri za Copo none. Ko numva amayeri ari menshi. Kisekedi baramutangatanze. Kabila se ntubizi ko ibye atajya avuga agenda nk'injangwe. Muri Katanga naho hari umutwe witwa Katakatanga ubona kuri urwanya cyane ingabo za leta. Urumva nyine baratangatanze, ibyo byose bizakwitira rimwe bifashe M23 bagenda bagioninga bakora igisirikare kimwe, bituma biborera kugera gufata za Kinshasa n'ibiki byose. Reka ngushimire hano, kino kiganiro kitaba kirekire cyane, ndumva amakuru yose ashoboka uyatanze. Ndagushimiye Manu. Urakoze cyane. Reka dushimire n'abakunzi b'inkuru Mpamo TV aho muherereye hose. Anytime nituza kubona andi makuru mashya turaza guhita tuyabagezaho. Iteka komeze kubana namwe.